Ko te waiata nei ko he Taonga Te Kaumātua, I titoa I te tau 2020, mō te pepa Mao 308. Nā Nikili Pōmare no Te Arawa Waka, nā Te Atamari e Wetini no ngā iwi o te Tai Rāwhiti, rātau ko Maiuha Watson, no Tainui Waka, no Te Arawa Waka, no Mātātua, me Ngāti Mutunga, he waiata aroha, he waiata tangi, ki te hunga I ata mori mori, I ata poi poi I a mātou. He waiata e whakahua ana I ngā kare āroto o te mokopuna, ka whakaaro ana ki ona kaumātua. Te Rōpū Māori has been a constant safe space here in Dunedin and just keeps providing, you know. From our little ones to our tauira, there's always something going on at Trim. From people to hang out with after hours and during office hours. And yeah, can never not find people to hang out with or people to study with. And for Trim, always grateful to have lots of people constantly surrounding us and looking after us here at Whare Wānanga, but also so far away from home. And yeah.